Kebansayan do dakau ngai video diti mapakito do belajaran nu tulisan Hanzi do gia tatana om dusun. Pogin tudunan do Hanzi. Hanzi do giri tulisan di gulu-gulu po do pogun kina. Kiaro lebih kurang hopodom ribu tulisan Hanzi do ngai. Tapi sanggulun tu po boleh mengendam do lebih kurang 5.000 tulisan Hanzi. Ulun Jepun pun mempaguna tulisan Hanzi do gia Jepun. Jadi tatana pun maya adat no kina di gulu-gulu po do giri om mimbalaja do tulisan kina. Hanzi do giri po kitanon do gambaran na jadi do tulisan. Kiaro contoh montok dakau milong dino tulisan Hanzi maya do basaan tatana toy dusun toy Melayu do gibang basaan kina do wanan. Baem mula takau anak zi dasam yi gibang zuo wanan you busak hua karang bei bulan ye asu jian tamu jian Motidong, Shan, Gorita, Te, Longan, Shou, Solura, Tu, Ulun, Ren, Timok, Shui, Banar, Zhen, Pasi, Sheng, Kusoi, Nan, Boring, Zu, Tanga, Zhong, Lingguang, Zhong, Odo, R, Suang, Ru, Tahun, Nian, Kayu, Mu, Ngaran, Ming, Mato, Mu, Raja, Wang, Uni, Ying, Sao, Xia, Apui, Huo, Amas, Jing, Kabang, Kou, Banang, Mi, Telinga, Andu, Ni, Nini, Xiao, Tomo, Qing, Batu, Shi, Ria, Zi, Sakot, Cao, Tanok, Tu, Kampung, Zun, Gayo, Ta, Purak, Pai, Hatus, Pai, Ya, Wen, Kakat, Li, Garas, Li, Talun, Sen, huruf, Z. Ba, itinyo tulisan Hanzi do gia tatana. Maharap aku dah masuk kau do milong video diti. Maka tamu lagi.